ठीक है लाओ कि दम तंगानी लाइचन इंग्लैंड अलग ली नॉन के बीजेपी स्पोकमैन लोगों तब अलग ली तुम रिसामु तुम सलवर बे अलग तुम पेन APSC a party upon mate jay kathar upon la penilitum yudbing upon lamboy ni pido as a halabang so lamboy along nilitum is on sony along tum kanije putha nilitum rara upon clarify upon nilitum to han to apollo lalo alam thebangela puhalo lai chening le alang le non ke BJP spokesman lo alang li निली तुम फान मते जय के थार फान कार पोगला अलग ले हला सो प्रेस मीट नं पुलो अलग ले तुम के बोंगो सेना फान थान कचिनी अबे कुजी अपरांग सी अलग ले निये बन अदुन थु अलग ले निये थुलिलो बोंगो सेना लके एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तांगा ले कुते दागंग तुम थांगा alangli aprang pulo bongo sena phani tum thang ka chini abe afibang putulo bongo sena kala ke extremist organization tang jalang tum bongo sena phan chini nelang aposono bangela sitame pini kemang hudami mi alamang gela hello bongo sena ke isi extremist organization bu chini lor afisita alangli tum pini army bongo sena afan kar biang long men terek nangji olam thei batin ningji hai ong le mate ningje je kopia pot bongo sena jong si or lang chini pam me kalo chini net olam amat si avelo lage pini army ala so extremist organization to afan kar biang long men terek fit nangji dak pidulong le alam alam tum lam theta ningje je tabe pini ani nalang to pitha FIR ki bidam ta hal hal tum nil tum kama budam mi athe man nil tum APSC a party ben ke आज दिन क्लू ben da bongo sena against alam ki ningje piglo bongo sena kar bianglong do laben alang li tum pena job itum a det long di phan phire mi Hada phal tu awareness na thal lo apen gine tum FIR amatan tu pidani ilum theglo ke kidam tangani otor borbil lo ningan pikya rahini ki cho bongo sena ali dar hat kolkata me sigiba dak seki nangi pi lake iltum local news song se tum theglo dak lo alang le tum chok ta chibu pamil Tibonda piniar ni alang tum ing sam tum ri abang sini tum ke kamam nimi alam manggel itu. Latung pulo karbia tu mangi bongo sena busi APSC amai phuge ke ningji busi ke ningji niltung lagi jong dang kali bongo sena apa ki kroy dun kirai dun akar bi tum phansi ni dun ki jona kaduk kabe akar bi phale dun ki kudam kan edam ta a press meet hut ala ni tum bongo sena phan kirai alam de pakla mane jong si kumane hon apran ran mudia to polo dante jaya katha ke press meet bang sera saraksi oppose dun phiti ningje dun phiti kar bianglong sudluk soda atumon kahino atumon ki jabu jong si lam thi ningje dute chisong dun de comment la chisong lasi alang litung bongo sena ban kira alam thi ke ningje kana possible to alang kan kipu kar bia khe balen tu kipu dan kan lasi tum lan kan karju thi ke la halo ke nang itu bongo sena ban kira ida ke nang tum bongo sena ban pine ke chirap the dum la solam se tum kadi bisarala bini kumane koila kang huwa bang sangpi ang long kang huwa bang jongsi hala tum kumane ka chidon dum du polo dang te hala ka chidon dum bang ta ka chon huwa bang kente
jongsi bongo sena heno extremist bolang chini lor sita alang itu birude thurte alang dhon kira dhun pulonte lake manghu me lo lake mathadam me lo alang sing ka cherap du lake AP se amai phule ki puchate gailo ini pure he as a newspaper lo ta klang up bongo sena alang ke nang tum lang tum lake business like sentinel on do lake da sentinel ko paper lo lake tu do lake that top do they struggle for Bongo Bhumi from Assam land. They that talk Bongo Seni cadres. They Bongo Sena cadres active in Nagaur and Karbi Anglong. Lagi thalau sentinel local people orang tapi nak pakai tu pun gitu. Aldo Bongo Sena abi bisikan di lagi Bengali Sikh separatist. Lagi people orang Sikh tak saya tu. Kan ini thap kali jaya kata lagi hai. Oh, lagi Bongo Sena another trip to Karbi Anglong. Dah tu salah mana? Dah. The Times of India lo ni page 4 lo. Oh, dah tahu. Forum blames Bongo Sena for Karbi unrest. Dah soal kasih topik lah. Lasi, laki kecilnya malam kali. Alang itu cini lo. Kipu alang ni kan ni ceng hor statement bagi Bongo Sena batang kecini abi pulih. Tak api abang ke Latun ke extremist organization kami thang masih cepat lang deh jadi cini pamil orang itu cini pamikal ko pia polo pilih Bongo Sena latun kira itu mulai lalu lapen angko itu cethanan tunai yalam ngelalo itu kan yang itu mungkin laican ingle jaya kathar pan kipu alam Karbiang lo pan thang na kepe jogi bangsi pini jaya kathare kaja bino ahok pen amut pi alam nang genang tum jaya ke thar ahok alam rala phan ki thamela posina tum ke thara political along klamong suno sita mithang ang hoy phan chut kali dana mithang apok phan chut kali lake rat phan se ken pini episode ke politics ke pathe gani rat si ke pathe lana tum ning chibino ke has ke pathe to pilo contribution hai alo ma jaya ke thar ke hai debt pen claim debt poten arbok nang tulo laki itu je chagila jaka sa movement hu isi apport mesen opportunity lo jaya ka thar hempre ki tolong ji phan kusi are democracy alam chini pameno england sangla gya jong si ahok ha labu pin kumane mane asong mena kachi song mesi ta baso hempre tolong te nang tung nang tum bjp long ke do party an sun labra Cisong rong mati dewam autonomous terapan longlok ke pin majority nang tum lok ente pi phanon de nang tum election ki thurun na lang MP MLA MSC ku pi phanon tum karplum na lang ki thurun na lang jong sila pu ko mane ke song menta autonomous state long un polo tangte nang tum chini pamika lo kente jong si la election patu the pin menta hai mane la bangso autonomous state ban un polo tangte nang tum cisong si dan no ban tum arja bindi dan no election ho people tantum arja bundet ken halang ke the maya question me pini na tum lai hui alam ke thang pe po jaya ke thang ke lapu thang bak be alam pe na tum rap phang ke pamang hui pe ke kar biang long rat ke nang chomak long tang lu thar be ki thor yor ke nang tum si thar be ke thor yor batai kon long tum ki jorun po batai ki jorun lai klang ga la pe England sangoge hala jaka salam cipudam de la ding tu alang ki umas laki sing na jaka sa movement United Movement for Autonomous State jaka sa movement ki prujir si umas ke sing bang alang ta non bang ke jaka sa alam ke ning je ki ban ke dil tu ma tha teng kolong te la jaka sang bong pen epi sa ang ko mane lam pichitor kui pichitor kunang ko fansi lam ki ban ma le tu ke honde alang tu aho alam lagi BJP tunjukkan kiat tar dia long cari lo MPC MP anghoy kan kan kopar autonomous state kuna kar biang lo ratu autonomous state amen belala thon good tipi gali ma autonomous state kuna away what they have done to earn our vote for the last 10 years kubi to claim into public of na campaign they have nothing they have done nothing thana claim again corruption sin thek long ke Corruption ali sa paklang tu. Ahok alam lagi.
alis na paklan nang tum chimara tha mithang chimara non BJP long ke to asung jap tum a nang tu hana kelangan ele bang solam lagi boli sitai tum det bang bi mesani ku sila bang solam tum kaning je thang bak ben kan thab kali eben istilam thandak nang tum nang tum BJP a party ben ke akimi autonomous state ki PJ fan ke a provision a ve ku thandagon people tum thana hi de la bang solam people don't disclose ahi there rada phan ahi there people ये तुम थैलों कि दामतांग सारी तारीखानी ला रिजोर्व की पीहुर मता अलांग तुम आ मीडिया चीफ कन्वेनर इरोंग पीस तंग हो मस निंजल नीली तुम फान BJP पार्टी पन के ऑटोनोमस स्टेट का क्रिएट जे फाकी स्टेट का क्रिएट बन के तुम प्रोविजन आवेलान तो सियाला लेंगे दा ला पहला सोना टैक्सी दा MP इलेक्शन अपरा Amor Singh jistu ki hai afan candidate ka welcome hu that gobos afillo hala sur astam pen kivan ister president BJP president afan media dan karjudun hu autonomous ter apu tha karjudun hu kopil alang ni lam the ki boy ka autonomous ter apu tha ni tumon jingai belang mo haide ra phini tum jingai kan la lom than dak la hu la people than dak ha hele nani tum ang hoben ke autonomous ter alam ninje sedang tu man ningar loke autonomous ter ke luk bik nja alam magalan lasi nang tu thang bak be jai ka thara ki hai pan ki bok thap ki bok pru alam magalan in ton mel rap asentimela pan nang tu chong phu re chilem re alam mang ke chak si ki un il Lasina tu hana chunu dia fikir halo. Spokesman ta kimi lang ko sinali lam mang ke phar pami abi pami kane nali ninje sonde me parji alam mang la penali tai no la songja polo mi thanga thana songja polo di songja polo si pini ke na hox na ne spokesman na nang pilo england sa ke hai lasi spokesman na things lam ni pimi na la spokesman na ni pike BJP party pen ta pachu ba lam ninje no ku bang lagi pikali ta hi Lasin itu macam ni dalam gal halo, la jaya kethar fan pamu orang ni cokci, aki cokci itu approve pun peklang, bongo sena alam nal tumkiwa, di la penge thang contribution avek polam kaninje, la penge jaya kethar tum rada fan pumang hu, six sidul la pen autonomous terangong, division ki wajib thang sik thak kecestik, thang nak division avek amgan ni peklang. Autonomous state nanji like 6 sidul paragraph 20 arona things nanji lasi jayega और इंक्वायरी अलाम तो निंगी देला तो जय कथा में से इंक्वायरी नहीं खला बोंगो सेना अलाम बुझा अरे बोंगो सेना के दो क्लाइंट दैट लोके इमीडिएटली अलाम तुम सरकार फंड चुनिर नहीं के लाई बोंगो सेना फंड इंक्वायरी पमिस से आल तुम फंड तक तेरे नंजी और प्लू नंजी पुसाला तुके हां नंजी नंगे जय कथा में से इंक्वायरी नहीं की biar palu lah, biar palu lah. Lalu alam lagi, kasi alam tu putar alam kan dia lagi. Lasi, ada palu sampai mangguri, nang tu dah karbi apa sih karbi macam mana? Lalu, nang tu pen karbi ni sampai kote aju kami. Lagi ya, Bongo Sena another trick to Karbi Anglong. Dah tu salah mana? Sudah. The Times of India lomne ho. Page 4 dah tahu. Forum blames Bongo Sena for Karbi unrest. Baik. Tata asal kasih topik lah. Lasi, laki kecil malam kali. Alang le tum cini loro. Ki alang le kan ngeceng hor statement bagi Bongo Sena batang ke cini abe pule. Ta aphir bang ke latun ke extremist organization kami thang masih cipaklang kan jadi. Cini pamil orang itu, cini pamikal ko pia polo bili Bongo Sena para tunkira itu mulai. Lalu, lapen, angko itu tum cithanam tunai yalam mengal halo, itu kan yang itu mengke. Laican ingle, jaya kathar fan kipu wala. Karbian lo fan thangat ak contribution lagi kusi. Karbian ke. Jaya kathar ke hai council long alom sobat. Alangli dak saki claim long unhu Karbiya khaiban bangko ansi
sakuria ki joy ben ki pima na paklang nang ji pote alis na paklang dak chot kali noga do kar bi tu pha sunitpur ki do kar bi tu pha lakadu ka bi hakhi nang ji polo kan the ne tu no paklang the Laben kar biya tu fan alang ni rap marap rema ke kita tang las la MP election aprang seta isya video viral jadi ino kar bi alang ni rap media fan kithan alang halai walang ka hom jong si la ka du ga biya video footage nangji pode tu enam det pu labang so evidence abang jong si ni tum paklang thek det pode lai chan ning kopi lo jaya ka thang tu laso ahok per bang ke jong se laso evident paklang dam thek puno te alang ni dia chuhang nang ji te thang na contribution abi bisalang ni kine ke te blinder alang ni ki lam kan ni mane thang na evident abi pense alang le ningar du ke ma thap link si kan ni ji alang ni la salang hone spokesman ki pige na ki su ni la bjp tu ta long ni alang ni ko sona muli ma ka tu chini la nasila puson ki bok kru abang ke chok chela ben kar bi ang boma te ingo kheng bo division ki wan je alam man ki je ne ko mane fan ami thang jungjung political party afan alli afan ma tha pe rang bong pa do studio je alam man alli ji de sakimi alang li ne thulang di bo je ka thar ke autonomous state pen 6 sidul a division ki wan ji phasi ka bori Kumantulo jaya thar 6 sidul pen ke autonomous state angbong division ki ban alam ke ninje isibak a video clip do putna pekla tha isibak statement do putna pekla tha bini jaya thar ke ha rar phan lam ki than ka ninje ke la halo itum autonomous state nangji tabang so autonomous state ki tum general state ka li nangji lake tribal state nangji tribal state nangji polo te itum 6 sidul paragraph 20 bb ang dependency itum hang nangji lalu polo te itum tribal state itum long te itum ki joban do general state do polo te itum inglo kheban ki joban ave de ji pusi alali ke tha na 6 sidul pangtang nangji polam gelasi polo 6 sidul kala kandu jok pilo ke 6 sidul ga prang ningkan thongka prang chingki thang alo pusi kan ni ko pialam ga chingki thang bi ratum chini ma nasila kadu kabe 6 sidul aki mi muchot smasino autonomous state pare autonomous state nang pu itum phan 6 sidul itum phan nang ki pia kheta la hello 6 sidul arona ting pensi itum inglo khe phan na ke rai konggi ajak kong an alaman hadak du piat du lasi 6 sidul paragraph 20 bb ang deng pen itum tribal state ci palong nangji hala so lam si ji ai ka thar kan nangji la general state lo pede tumara ki sum du ko gi aho kala mo lagi itum chopur nangji ma hala amit sa tum son akhi tum son modi tum akhi tum son ha itum chung ba chombar nangji ma non itum autonomy doko 6 sidul non itum la ne dona pidera pin kon itum pini itum adet itum ki jok banabe itum andeng tin lang dam bata itum pini ki jok banabe alang itum ninje thula jai ka tha ke development ha ningang ke ko pini development aso lang ke akang pa ka lo bodra ke ani oi pu are ko na lo development pini itum theglong lo towar ka be school ke me rana tum risoi janum sakuri ke long leben hang jolo apor ting salary pie the alang tum ke reng me ser busa ki duk chini ni del tapini inglo ke tum ko ansikar biang long ki arat tum ke ki duk ki sung je chak nang ma ke lanir tum chini pa melo me kon thek talong lo lagi hakine ne paklang tu ki dam tang ning kan borjan homostir ado dalong kami penjok anu la munit Jumpa ma aplandam julo, bala development lo mana. Pinidak dipu ben, laki headquarter lo kar biang lo ke dipu ke. Dak ben kilometer pok ke paro to wara ma sewe, laki nang tung lo chini lo ke hakhi lo ke. Ladak badal dak, kusong lo so dewan busti to wara dam tha. Laki rong kailo lo ke dak dewan busti laki ward number 1 lo. Dam tha to ward ma dak lam tha. Ande kupusi development akam ki claim pula kan ye lo latu.
la non la over bridge ki mana potong development lo botalan muche matham la 26 homos pilong la non ministry dum pakim krai potong develop lo bui atum kichitin ma are la 26 homos pilong ministry dum ke pakim no tema ini bangko ana riso janga tum sila bangso ministry dum ale ke long itu citana langdam sana ada tanah baklang sa la kim dana bangko ana riso janga tum ale ke long la bahala bangso a ministry dum ki kim kumar la contract dake ha kutikep sei isi ministry dum ke pakim